لهر جهکی بن دم باش دم پیشکش کرنا بلتنا دم جمیر شش و دست پیک دجی سرنوچا 8 سال بەسەر تەرۆرکردنا جوان قاتانە ژەعالیە پێدەوە دەرباز دەبن بێک و کوژەرێن وی وەرنە سزادان بەرپرسیارێکی پێدە دەبێژێت تشتێک دەربارەی گرتیان لە جەم داعشێ لە جەموان نینەدا کۆژە مەڵباتێن وان ڕەبێژن شەپێلەکە بارانبارینە ڕۆژاوای کوردستانی گرت و لە بەهتران ناوچەیان لە هیڕابوو دووبارە سلااو بولتەنامە تایبەتە بە شەپێلە بارانبارینێک و دە بەهترا باژار و باژارۆکن ڕۆژاوای گرتستانی گرت و لە هیژی لە بەهتراوان ڕابوو ژدە بە پێلەکە بارانبارینێ ڕۆژ ئاوا و باشووری کوردستانی گرتیە و باران بارین باوایەکی ئاوارتە لە تەبایە باژار و باژارۆکن ڕۆژاوای کوردستانی باری و دەنجامێدا گەلک زیانên مادی کەتن. جوتکارên Rojavayê Kurdistanê salane li hêviya adarê dimînin ku têde rêjeyek baş ji baranê dibare û ew yek alîkar e di başkirina werzê Çandiniyê de û navê wê pêla baranê dikin Şêx Newroz ku erebên ku li wê deverê jî hatine bicihkirin dibêjin em salane li hêviya Şêx Newroza Kurdan dimînin. Lê ev sal Şêx Newroz piştî cejna Newrozê bi du rojan dest pê kir û Newroza ku bi roja guhertina seqayê di navbera zivistan û buharê de tê naskirin bi seqayeke xweş derbas bû û Şêx Newroza ku dereng ket bû egera lehiyekê li Rojavayê Kurdistanê û hin deverên dî ji Herêma Kurdistanê. Ji doh sibaha de pêleke baranbarînê Rojava û Başûrê Kurdistanê girtiye û metirsiya durustbûna lehiyê heye. Li gor zanyariyên ku ji bajarê Dêrikê hatine bidestxistin, astê avaçemê wî bajarî bilind bû û av gihişt malên ku nêzîkî wî çemîne bi taybet texên xêrika û kornîş û nêzîkî geracê û ziyanên madî rûdane hejmarek xanî li gundên Banaqesrê û Gerdemiyê rûxiyane. Her ji ber berdewamiya barîna baranê, metirsiya roxandina bendava Borzel Rojhilatî bajar heye û hin zanyarî derbanê roxana bendava Kîşkê jî hene. Herwiha kolanên her yek ji bajarên Girkêlegê û Çilaxa û Tirbespiyê tijî av bûne û metirsiya rûxanaxaniyan heye. Li aliyekê dî ava vexwarinê li Dêrikê li gel ava baranê têkel bûye û nema ji vexwarinê re dibe û ew yek metirsiya durustbûna karesateke mirovî dide eger çareser nebe dilestirîn demde. Ew pêla barîna baranê. Herwiha Başûrê Kurdistanê an ku Herêma Kurdistanê jî girtiye û ziyan gihiştiye pira sêmalka ya ku Rojava û Başûrê Kurdistanê bi hevgirê dide. Li gor destgehên fermî, egera durustbûna lehiyê li hejmarek deveran li Kurdistana Sûriye û Herêma Kurdistanê û Sûriye û Iraqê ta roja înî heye ku wê ew pêla bihêz ya barîna baranê berdewam be. ئێرە چاڵاکڤانان لە سەرتۆڕێن جوواکی بەڵاوکردنە و ji ber barîna baraneke bihêz astê ڕووبارê Dicle bilind bûye û ji ber wêyekê pira di navbera dergehê Sêmalkayê Sinûrî û dergehê Pêşxaborê di navbera Herêma Kurdistanê û Kurdistana Sûriyê de ji kar ketiye. Endamê desteya danûstandkara Sûriyê derbarê civîna desteyê bi şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê Geir Pederson re zanyarî derbarê mafên Kurdan belav kir. Hewasegî daxwaz kir ku di civîna desteya danûstankara Sûriyê de bi şandeyê navdewletî bo Sûriyê Geir Pederson re ku mafên miletê Kurd lê ser prensîpên li hevhatinê bin ne dengdanê be. Endamê desteya danûstankara Sûriyê derbarê civîna desteyê di gel şandeyê navdewletiyê taybet bi Sûriyê re Geir Pederson re gotti. Di dema civîna me bi Pederson re tekezî li ser doza Kurdî li Sûriyê kir û got doza Kurdî doza miletekî ku li ser xaka xwe ya dîrokî dijî û dozekî niştîmanî siyasî ye û pêwîst e çareseriyeka tewafiqî dadperwer heye û çênabe bikeve proseya dengdanê û yasaya piraniyê û kêmîniyê bi çi awayekî. Herûha Egîd got navçeya Kurdî li Sûriyê ne tenê dorpêç kiriye. Di Rojhilatê Çemê Feratê de wekû ku ragihandî di vê dawî de tê baskirin lê Kurdistana Sûriyê heta Efrînê li Rojavayê Feratê dirêj dibe û Kurd jî
دروی هریمین کردی لگلک باجار و باجاروکن سوریه مینا شامه حلبه بجهد بن. لومات خواستن دوزا کردی مینا دوزا ملتکی کوچارچوه سینور دولت سوریه دجی وره باس کرن. حواس عگید دازانین کوتشتین هری خراب کو رژیم سوریه بانگا دیموکراتیت کر و لگور نریناوه دنگدانا دستوری هر 2 سالن سال 1973 و سال 2012 ده کولاتی کرد مینا ولاتی کرد عرب سوریه دازانین و او تشت لسر باج و ناسنامه و دوکومنتین کرد نویسیه و سوریا به همی چاند و کلتور و شارستانی خواه برنگ و پیکاتین خواه بناوی پیکاتی عرب هات ناس کرن و کرد جی مینا همی پیکاتین دن به عرب هات ناس کرن. هروها عگید سربار کرو گوت مجه دست پیکا شورشا سوریه و تکزی کریه و لی دجی چاره سری لشکری بون و مروش برف چاره سری سیاسی آجوتیه و او هیجی رجدن لسر بجه کرنا بریاران آف دولتی 22-54 و داخویانیا جنیف 1 و داخویانیا ریاد 2. داویا گوتنا خود عگید باسا کمیتا دستوری و ریکارین گریدای وکر و گوت پروسه دستوری و کدرگه کیه جبو پروسه سیاسی و دوی بحثا همی مجارن دن ورن کرن به چه آوائه که هل بجارتنین دموکراتی ناین کرن اگر جنگه هکا همن و بیلایان نبه. هروها دوسیا گرتی و پنابرانجی پیدویاوان به اتمسفیرکا آرام و بیلایان هیا وکو گرانتیه کی جبو وگرا پنابران آزاد کرنا گرتیان مینا آوا کرنا باوریه کی دناو برامه و رژیمه ده. جالیه خواه شانده ناو دولتی تایبت به سوریه گیر پدرسون تکزی لسر چارسری سیاسی لسر بنگهن بریارن ناو دولتی درباره سوریه ده کر و گوت دوی سوریه یکانو دموکرات و رنگ ور آوا کرن. همی سوری و پیکاته ما فین خواه تیده ور بگرن لگوری دستوره. جوان قاطنا شهید باجار دربیستی بریا 8 سالان در روژکوک ایرودج پیشی عمال خودم جمیر 8 ایباری. جالیه چکدارن پیدا و حتا رواندن و پشتی دمک ترموی به کشتی حتا دیتن او جی پشتی کو هاتبو اشکنجدان و ترموی هاتبو شیواندن. بریا 8 سالان و دروژه کاوک ایرو ده جوان باجار دربیسیه جوان قطنا جعالی گروپکا چکدار سر به پیده و حتا رواندن و شهید بو. جوان قطنا جوان باجار دربیسیه لری کفتا 25 سال 2012 جه پیشی مالا خود دمجمیر 8 ایواری جعالی چکدارین پیده و حتا رواندن و پشتی دمکی ترموی به کشتی هات دیتن او جی پشتی کو هاتبو اشکنجدان و ترموی هاتبو شواندن. شهید جوان قطناد دست بکا شورشا سوریه ده لگل حوالین خواه لباجار دربیسیه خوانیشاندان لیدجی رژیم اسد انجام دان و داخوازا ریزگاربونا ملت کرد لروش آفای کردستان دکر. شهید باجار دربیسی رازی نبو جو باجار درکوه. بردام سرپرشتی راگهاندنا شورش لباجر دکر. حتی کوهاتا رواندن جعالی پیاده و شهید بو. رژیم اسد به شهرزایی سرپرشتی دوسیا اولهی روشاوای کردستان کر و پیاده وکه دستک جخوره بکارانی او جی به مرجع دوی پیاده تواهی سیاست مدار چالکوان کسایتین به باندور ترور بکه. او پروژه اولهی رژیم اسد کوهاتی بریوه برن چندین سیاست مدار و خباتکارین کرد و یک جوان قطنا کرنه قربانی و هاتنه ترور کرن. جوان قطنا خواندوانی زانینگاه تشرین بو پش زمان عربی و پشتره بردامی لزانینگاه حلب بخواندنا خدا و دروژه کاوک ایروده لسر دست چکدارین پیده هات شهید کرن. الدار خلیل برپرسیار پیدار گهند کو تزانیاری لسر گرتین لجم داعش لجموان نیننو تو آخافتن لجموان تن داکو جمال باتن وان گرتیان ربیشن. برپرسکی پیاده دبیجا کو تشتک لجموان تنه جمال باتی گرتین لجم داعش ربیشن. برپرسی پیوندیان دهسده دا ریدور خلیل راگهاند کو تو آخافتن لجموان تنه جمال باتن گرتین لجم ریخستنا داعش یا ترورست را بیجن یان جی چاره نوی ساوان بدین دیار کرن. داخویانی که روزنامه‌وانی دا خلیل گوت کوان بشک جی خلکین سیویل ین کو بریان ها لجم داعش گرتی بون رزگار کرن. لی بشه مزن تانها چاره نوی ساوان ندیاره
و تو زانیاری یان جی برسف لجم وان تننا دا کوش مالبتن وان گرتیان را بدن خویا کرن. او دا خویانی ریفه برد حسده داته هفدم کوچک دارن حسده و پیاده بصادان جگرتین ترورستین داعش بناف بین کاریا سروک هوز و ایلن عربی ین لدوره سر بس برددن. والگوری آمارن فرمی ین پیاده کوان بهتری هزار جی ترورستین داعش دیدما داوی دا زندان خواه سر بس بردانه. تفیر راگهاندنا حسده جرزگار کرنا داوین جه داعش الباجاروکی الباخوز و جناف برنا داعش بگشتی لتانها چاره نویسا بهتر هزار ولاتین کردن کردستان سوریه ین کوش آلیه ریخسنا داعش یا ترورست و هاتنه گرتن ندیاره و مالباتین وان گرتیان بریان ها هر جار بهیوی بون کو چاره نویسا زاروکین وان ین لجم داعش بریاب هف گهورتنا دیلان یاد ناف بره حسده و داعش دا وره دیار کرن لی او هیوین وان بسر نکتن. ایرو چکدارن پیاده دست به هەڵمەتێکە گرتنا جوانان ji بۆی لەشکریە نەچاری کرد و ئەنجامێدا چەندین جوان دەستە سەرکردن. ژێدەرەکە تایبەت جارکێ ڕاگەاند کو ئیرۆ لە نەڤە بەژارێ قامشلۆی ڕۆژاوای کوردستانê چەکدارên پیاده هەڵمەتێکە گرتنا جوانان بۆ لەشکریە نەچاریکردن و خاڵێن پێشکردنینە بۆ گرتنا جوانان لێ دەوارە ئۆسمان سەبری بازارە عەرەبۆکان دەرگەهێن بازارە سەرەکەی قامشلۆ قەنە سوێس علایە دەوارە سۆنی نەخۆشخانەیە سەلام ڕێیا حلکۆ و دەرگەهێن سەرەکەیان باژارێ قامشلۆ دانین لە گۆرێک و ژێدەرا تایبەت ئەشکەرەکری دە ئەنجامێدا ژمارەیەکە گەلک ژێ جوانن هاتنە گرتن و بەرەب لەشکریانە چار ببرن. بالە تەماشەوان نێژە ji بۆی گوتوبێژەکە بهتر لەسەر هەڵمەتە دەستە سەرکردنە جوانان هەروەها لێدوانێن بەرپرسیارên پێدە دەربارەی چارەنویسە دیلێن جەم داعشێن کورد بە تایبەتی نەهادرە سکایپ بە مامۆستا حسێن مشکینیان دامەشەپێلە پێشە ڕۆژا کورد لە سووریە لەگەڵ منە مامۆستا حەسەن دەم باش ئەزێژە جوان قاتانە شەهیدی بەژارێ دەربەسیە دەست پێ بکەم مژارێ پێدەوەرم. بنەرینەتە ئارمانجکردنە جوانێن کوردپەروەر وڵات پارێز ji aliyê دەسەڵاتداریە ku niha لە ڕۆژاوای کوردستانê heye çiwateyekê dê xuyankirin ew kes jî ew ê ku têne terorkirin li ser destê wan çi metirsiyê li ser wan durist dikin da ku wan dikine armanc. بري بشي از خوازم لجنة روزي الحميم التي كردستانية في سپاس وزلت مامۆستا. هاي وقت صلاة بوري صلاة سركفتني بود شكرنا داعش ده وصلاة سركفتنا رفنا دومي به مهيبين اف صلاة تيجي ام روزانه صلاة سركفتنا ازادية كردستانية به. gelek spas مامۆستا کرم کن. سپاس باش. مثلا جوان قطنا براسية سوازم تشكي بينهم زمان نهين يعني كسكي ناني زمان جوان قطنا نبتنا خواهات كشتن. بله. جوان قطنا قاباقا ويرفاندن ويكشتن طبعا الناس كنت كيني شارح بيج دربيسية ون يكجي نبي كمال حسن بو علي عيسى بو يكجي علي اسماعيل برو بو وخورتك اني هبو نبي انا از مش بيركري راسية نايب نمطي برلمان وقتاوي كشتن خاليوي دكتور هم اسمامي خالي دكتور عدنان خو افيت سروي امن لي خستن قنداغا تفنجي بيشتاوي خستن بيشتاويش كان عندن بيشتي دمك اوجي شهيد كت عدنان رستم يعني دي وي رفضني دو حب شهيد كتن رحمه خدي الهر ديابه براستي يعني ام كارم بيجن شهيد جوان قطنا مشعل تمو محمود والي بابي جاندي دوراسي ساحبه وان او كشتن شهيد خستن وان دو خستن هيزا كردي تيك بفي خباتا شورشگری نمینه خباتا سیاسی نمینه کسی به از کردم نمینه بله. و پشتی وجی آت حالی بو براستی او کنکجیار لعموده کرن. باشە مامۆستا مەترسیابان کەسێن خەباتکار لەسەر وان ئالیان پەیوەندیدار لەسەر پێدە چ بوو تاکو بە تایبەتی ئەو دکردنە ئارمانج او مثلا يعني بريج ما قلتي وانا مش بيجن بيدا او يعني دستي رجيمي لكردستاني دستي رجيمي او رجيم تشيد خوازه او ويدك
وقت يعني او جبلة استخباراتي عسكريين سياسيين جويين ومترسين اوان سروانجي قافانا هبر جيوان تنيين بله يعني قافاقا جوان قطنا ومحمود والي وشهيد مشعل دتكتن جعدا وكولانا مشهد كرم حزارة دوان مشيان قافاقا والي بيدا دتكتن جعدا بيسحب دوان تنبون بله باشا ما مستحسن خازم درباسي مجارة دن ببم باغوز هاتا راگهاندن کو او هاتیا رزگار کرن وج داعش هاتیا پاک کرن دماکو سرکفتن بسر داعش هاتا راگهاندن جالیه قاسده با پرسیار هری سرکا یا لجم کردن روجاوای کردستان او بو چارنویسا گرتین کردان یا لجم داعش چیا چندین سالا چابریا و برسویت کن دماکو سرکرده پیدال دار خلیل دبیجه تو گوتن لجموانینا درباره چارنویسا وان گرتیان اف برسوا کرد چواته که دبن مزیدا چهاتیه کرن بله از دست بگید کار بیجم بری کسی جم داعش کا او کسی قال جموان وان قرتين کا او كانين كسي وان دابوني ايه الجموان نه جم داعش لاخواني نفر مهمه يعني نفر برشاب الجموان قناس بكن كاكيني قابا ناس بكن بحزاره كس هاتن خو تسليم كرن داعش غيني سيفيلا بالسدا كسي قرتيه جم داعش او بردان ازاد بونه كوختا قال لي كلنا شيء برسن قارن لي او قارن بالسدا بالبرسياري داعش وان ببرا بفروشن وبقين تركي وانا الجمع دي كومنتك هي خورتكيش مالباتكيش قامشلو تبدا عشبونه مالباتك قامشلو تبدا عشبونه بشتي باهوس خلاص كرن او قرتني اسير كرن بشتي دمك كرت او بردان ببرا انا او جامير التركي او كسر التركي دي داعش ومالباتا يخ حاضر دكن او جي برا بدن جيبو او جي بجيني ويل تركي ابيت شي كارم بكن وقتا بخوازن قناص بكن لاخواني نبر مهم الجموان يعني بر قرنق بايا بالكيش بايا كسي قال جموان انا كردي سياسي الجموان قرتيه بقول انا جبر خواني بركات لكونه بله نبر بالكيش الجموان يعني از بر ماتماي نامي نمقابا واني ديفيجن يعني از برشا نجه بالكيشيه الجموان ما مستحسن مجارة چارنويسا قرتين كردين الجم داعش برشا بيدي جرينجين هذه اهتمام من هذه ده اجبرنا داعش داعش باي خطر جمقي خواني اللي سروانه داعش باي اوي جرين بايا لي كردي جبر كردي بس بله باشا ما مستحسن برسك دي فرده هيا دماكو دا باغوز داعش ببروسا تينا باغوهاستنو زاروك جنين داعشيان لجم خوا لكامبان خوي دكن اف شواتي دك هني انغو هنا غادويش فيرا تشي وي تشبكن از ابا انا زان بار سروان دي بكا تشد بن ماسيد الجموان هي لكا او جني ميز دي كاني او كيزي ميز دي كاني بله لا اوجي يعني حتى انها قال واجينا كان يعني شوا ما داعش بالسدا كسي داعش قرتنا برددن وش غيري براوند فروشن حتى انها تشتك نقرتيه كرد ونا كتشي مي يزيدي ان لافون لي زاروكي وان ازاني بادكن الجموان بازادي وان خدي دكن ودرمان برينداري وان درمان دكن يعني ام كرد جوارنا مهم يعني كان بر مهم انا او ابهرت تشبه اخواني كرم جني مي يزيدي كيزي مي يزيدي ناموسامه وكسي مي قرتي ايرو لجم داعش باش ما مستبرسا كدن بردهيا داعش هاتا جنابرن وشر الترور لسوريا هاتا جنابرن جبرچه پیدا حلمتن دست سرکرنا جوانا دست پید که دک و بلشکریان چار هر ایرو ل بازار قامشلو ل چندین جه لنابندا بازار ل درگه سرکه بازار حلمتک گرتنا جوانا دست پکردک و بر بلشکریان چار ببی شر داعش بدوی هات بلشکریان چار ما بس جه چیا جبوتشي راست اجي برسيد كيف كان جبوتشي ها قواقع وقت اود بيجي ملت كشبان ري بزوره ايريش نتكرن غوندا وباجاروكا وقورتي كرد نتقرتن ندبرن با داعش ما هو جبوتشي دبن تشيك كاري وهي جغيري ترورا كردا بيوان كردا ترول بكنيجا ازبيد بيجي يعني باش قالك سباس بما مستا حسن مشكيني عندما شابيلا بيشروجا كورد لسوريا كودري اسكايبا لقال من بو قالك سباس ما مستا لروجابای کردستان جبر بارینا بارانک بهز پرک لدبر آلیان عرفی لگوری ونین کو جگوند کشکه دبر آلیان یا سر به درکه با حتنا بلاف کرن
تێدا خویا دەبێت و پرا گوندێ کێشکەیە دنەبەرە گرێ دێرادا ji ber baran û lehiyê herifiye ji duh ve baraneke bihêz li Herêma Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê dibarê û metirsî jê derencamên wê yên nerênî hene. Belê her derbarê barîna barana bihêz li Kurdistana Sûriye û derencamên wê li gundê Alaqosê jiyê ser bi devera aliyan ve malek ji ku ji kerpîçan hatibû avakirin bi ser dayîkeke Kurd e bi temen û kurê wê de herfî li tu ziyanên canî nehatin encamdan. Ji dereke taybet ji gundê Alaqosê ji arkêra ra daxuyakirin ku mala dayîka bi navê Gulê Ibrahîm şevêdî saet 3 şev rastî wê şepêla baranbarînê hat û herifî bi ser wê û kurê wê de wekû bi alîkariya gundiyan ew mal hate çareserkirin û tu ziyanên canî nehatine tomarkirin. Her ji dohva şepêleka xwerd ji baranê gelek bajar û bajarok û gundên Herêma Kurdistanê Kurdistana Sûriyê girtiye û bi taybetî Herêma Dêrkê îro jî ji ber pêla xwertiya baranê û metirsiya rûxana bendava Borzê xelkê gundê Borzê yê ser bi bajarê Dêrkê bi malên xwe bi cih dihêlin û ji gund derdikevin. Encûmena Xwecihî ya Navçeya Bilbilê Efrîna Rojavayê Kurdistanê paşmayiyên ku li gundê quta kombûna rakirin de ku xelk ji nexweşiyên werzê havînê werne parastin. Encûmena Xwecihî ya Bilbilê li ser rûpela xwe fermî duh balav kir ku bi bangekê ji serokê encûmenê Mihemed Seydê û berpirsê nivîzgeha xizmetguzariyan Endezyar Esad Qasim herwiha berpirsê karmendên şaredariyê Ehmed Bekir paşmayiyên ku li gundê quta kombûna rakirin. Encûmenê serbar kir ku me bez ji wî karî ew ku xelk ji nexweşiyên havînê werne parastin û rê werne xweşkirin û vekirin. Bi yebaniya salvegera heftê duaniya dervekirina pakirawanê serkirde pêşewa Qadî Mihemed serokê Komara Kurdistanê li mehebat û hevalên wî li meydana çwar çira. Hevkariya partiyên Kurdistanî wê bîranîna wî li darbixin. Ew bîranîn wê li hola Hêlên li bajarê Aysiniyê Almanî dê 31 heyva adarê dawete vê heyvê demjimêr 6 êvarê werê li derxistin. Di wê bîranînê de hejmarek ji nivîskarên Kurd wê behsa rol û xebat û qunaxên jiyana pêşewa Qazî Mihemed Komara Kurdistan bikin. Ve bejdariya partiyên Kurdistanî û rêxistinên civaka sivîl û amedebûna cemawerekî barfereh ji revenda Kurdistanê li Ewropa nûneratiya Ewropaya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê xwecehiya Nemsa Newroz li Viyena paytexta Nemsa roja şembeya borê li Sirûştê bi sirûşt û nêzîkî çemê do naw vejand.
جشنامه البیست و یکم او نوروزا بیکا جوان آگری هلکن سری رکن نوروز هاتو بکلو ریحان جشنامه البیست و یکم او نوروزا بیکا جوان آگری هلکن سری نونراتیا أوروبا أنجمن اجتماعية كردية لسوريا لبجار دورتموند جشن نوروز بيروز كروتي دا سبيكي قوتنا نونراتيا أنا كسي جالي سروكي نونراتيا عبد الكريم حاجي بهتا خواندنو بشترا نوروز ديلان كوما نارين يا فلكلوري وهجمارك جي هنرمندن كرد هاتا بجاندن کۆمەڵایە چەندە کوردی ئەڵمانی وێ ڕۆژە سێ هەیڤە ئەدەرێ بە بەشداربوونە هەژمارەکە مەزنجێ هونەرمەندên کورد جەژنە نەورۆزێ بەژینێ ئیرۆ دێ بە خواندنە کێدە کۆمەڵایە چەندە ئەڵمانی کوردی بەڵاوکریە وێ لە هەژمارە کانتۆن و باژارن ئەڵمانیا جەژنە نەورۆزێ بە بەشداربوونە هەژمانە هونەرمەند و کۆمن فلکلۆریên کوردی جەژنە نەورۆزێ وەرێ بەژاندن بە هەلکەفتە جەژنە نەورۆزێ وڵاتیên کورد لە وڵاتی سویسرا هەنگا نەورۆزێ لە دارخستن تێدا دیلان و سترانên کوردی بە ئامادەبوونە هەژمارەکە مەزنجێ سترانبێژên کوردیان ڕۆژاوای کوردستانê و باشوورێ کوردستانê هەنگ هاتە ڕێبەبرن سایتەکە ولاهەیە ئیسرائیل ئاشکارە کرد و ئەمریکا هەبوونە خۆی لەشکری لە عێراقی و سووریا بەرفەڕەح دەکەی ئیسرائیلی ئەشکارە کرد و ئەمریکا هەبوونە خۆیان لەشکری لە عێراق و سووریای بەرفەڕەحتر دکە بەریا ئەگەڕا دانپێدانێکی ژعالیە ترامڤە سەروەریە ئیسرائیلێ لەسەر بلنداهیên جۆلانê سایتا دێبکایە ئەولەهی ئیسرائیلی دراپۆرا خۆدایە و دو هاتی بەلاوکردن داخویاکردن و تەوی ئەمریکا ڤەکێشانە پرانیا هێزên خۆ ji سووریا و عێراقی ڕاگەهاند بوو لێ ئەو هێزên خۆ لە چەندین بنگەه لە هەردوو وڵاتان خواردتر و بەرفەڕەحتر دکا راپۆرێ تەکەس کرد و هێزên ئەمریکای هەبوونە خۆ بنگەها تەنەف سەر سینۆرê سووری ئۆردۆنی عێراقی بەرفەڕەحتر کرد هەروەها لە هەر یەک ji باژارê ڕەقایê بنگەها رمێلان یا لە ڕۆژئاوای کوردستانê و گوت ku hebûna hêzên Emerîkî li wan bingihan dihêlek û kontrola wan li ser rûbera 1500 kîlometrê çargoşe hebe. Raporê ji derdera leşkerî veguhestî bû ku Amerîkayê berdewam bê berferhkirina hêzên xwe de li wan bingihan. û ev gav wê piştgiriya daxuyaniyên Trump derbarê danpêdanê bi serweriya İsraîlê li ser bilindahiyên Colanê bike. û wê bibe rêgirek sereke ji planên Îranê bi avakirina pireke bejayî ser deryaya Spî ta her yek ji Iraq, Sûriya û Libnanê xwe vegirê bide. ڕۆژنامەیە نیویۆرک تایمز یا ئەمریکی دەبێژێ کۆرەخستنا داعشەیە تەرۆریتە نەها مەترسیە لەسەر جیهانێ دروست دکێش بەرک و ڕێبەبەرن وێ سربەست بەرداینە و شانەیەن وێیەن بە شەرتی لێگەلک دەبەران هەنە. ڕۆژنامەیە نیویۆرک تایمز یا ئەمریکی بەحسا پێشەڕۆژە ڕێخستنا داعشê ya terorîst dike û dibêje ku Daeş tanha metirsiyeke mezin û tund li ser cîhanê bigiştî dike. Tevî ku ji dawîn cihê xwe li Sûriyê hatiye derxistin. Rojnamayê balkişande ser rêveberên pillebilind û emirên rêxistina Daişê yên terorîst bû got ku ew tanha serbest berdayne û Daeş tanha dikare teqînan encam bide. Wekû teqîna li bajarê Men bicê ku têda 4 leşkerên Emerîkî hatin kuştin. Ji destpêka sala 2011 hejmara çekdarên Daişê nêzîkî 700 çekdarî bûn. Wilgorî berpirsên di artêşa Emerîkî de ku hejmara wan di roja îro de bi hezaran e û alîgirên rêxistina terorîst bi dehê hezaran e.
والسوریه و عراق دمینن. لگوری پسپوران کو او دبرنش دست داعش درکتنه تانها نه آرامن. جبرکو شانین و شارتی تیدا هنه و اپراسیونن کو جسال بوری و پیرابوی گهشتیا 205 اپراسیونی و او همو اپراسیون لدبرن دروی کنترولا ویدا دی سوریه دا هاتنه انجام دان. پشتی راگهاندنا سرک وزیرین عراقی بری حیدر العبادی بتکبرنا داعش عراقی تاوکه ایرو رخصنا داعش یا ترورست بهزارو 271 ایرشی العراقی رابو. هروها پشتی چند هفتهان جراگهاندنا سروکی امریکا دونالد ترامپ بسرکفتنا وان السر داعش چکدارن داعش 128 ایرش دی سوری دا انجام دان. ریوبرن لشکری ین کود شر داوی دا لدیجی داعش لباجاروکی الباخوز بشتار بون آگداری دکن کو او بداوی آنینا داعش داوی آنینا قناغک جروبرو بونه یا و دسپیکا قناغک نویه. بردف که فرمی کمکار عربی را گهاند کو جوینا کمکار عربی و ده به هیویدل تونس ورل دار خصنو تدا گلک مشارو بابت و پروژه ورنا گفتگو کرن. بردف که فرمی کمکار عربی محمود عفیفی را گهاند کو او 20 مهجران ده جوینا کمکار عربی ده گفتگو بکن لمجارا بگرا سوریه جبوی کمکار عربی نه دناوا وان مجاران ده. عفیفی هروا اشکره کرکو وگرا رژیم سوریه جبوی جوینن وان بفرمی نهاتیا گوتو بشکرن. روزنامه ساندای تایمز یا بریتانی در راپورت که در اشکره کرد که ابوبکر بغدادی امیر رخصنا تروریستی داعش نفچه باغوز خو و شرطیو بالفرنشاری نهف ایمانیان ناف دولتی هولا دیتنا جهه بغدادی دادن. پشتی راگهاندنا رزگارکرنا باغوز جعالی قصده و پرسیارا چارنویسا امیر رخصنا تروریستی داعش هاتی هولی و دوی درباره ده چندین برسوین جور بجور هاتنه دان. روزنامه ساندای تایمز یا بریتانی در راپورتا که ده اشکره کرد که ابوبکر بغدادی امیر رخصنا تروریستی داعش نافچه باغوز خو و شرطیا و بالافرین شرین هفایمانیان ناف دولتی هولا دیدنا جهه بغدادی دکن. هر دوی درباره ده حمید افندی فرماندار پلبلند هیزا پشمرگین کردستان گوت که او باورناکی دما شر گران لباغوز ده ها درست بون ابوبکر بغدادی کسی یکی رخصنا تروریستی داعش نافچه ما با. هروها افندی گوت کل هر جهه کی کومت رسیلی هبا ابوبکر بغدادی لی نامینه و اگر هری مازن بری دست پیکرنا شر الباغوز ابوبکر بغدادی نافچه بجهشتیا. راپورتا روزنامه ساندای تایمز یا بریتانی گوت که ابوبکر بغدادی لگل مزنا یاری دادرین خو لبیابان نافبر سوریا و عراق ده خو و شرطیا. او جی دا کو بو دمکی ورنش بیر کرن و بردوام جهه خود گوهارن. ساندای تایمز گوت جی کو بالافرین شرین هفیمانیان ناف دولتی لدجی داعش بردوام چافدریان نافچه دکن. داکو ابوبکر بغدادی امیر داعش دست سر بکا. جدارین راگهاندنه گوتن کو امریکا گوجمه 25 میلیون دلار امریکی وک خلات ترخان کریا جبو گهاندنا زانیاریان دربار دیار کرنا جه ویان جی کشنا ابوبکر بغدادی. رژیم اسد بن بکرن و اپراسیون لشکری ده لپارزگاه ادلب و دورن در دوره و ده بردوامک و ده انجام ده زیادتر جه 130,000 ولاتی ده جهومالن خبر دانا و در به دربونه سرباری کو بدهان ولاتین سیویل بونه قربانی و جانا خوش دست دانا. جبر بن پیکرن و کریارن رژیم اسد و روسیا ین بی سروبر لباکوری رجحالات سوریه بصدان ولاتین سیویل بونه قربانی و جانا خوش دست دان سرباری کو هزاران دفج جهومالن خبردان و در به دربون. دوی درباره دا تیما هماهنگی و برسفدانه داخویانی یک درخست. تیدا بردوام بونا هر یک جریجیما اسد و روسیا د آرمانچ کرنا دورن باکوری رجحالات سوریا شرمزار کر و هجمارا قربانیان جی اشکره کر. داخویانی دا هاتیه که هجمارا ولاتیین ین کوش بر اپراسیون لشکری جعالی روسیا و رژیم اسد و لدورا بیچک و دورن در دوراوی زیدتر 131,934 ولاتیه. و هجمارا ولاتیین کش بر آرمانچ کرنا مال و نابند نستجیبونه بونا قربانی و جیان خوش دستانه زیده بویه. به تایبتی پشتی اپراسیون لشکری پارزگاه ادلبه دهیوا سباته دا. که گهشتا 186 کسی. تیما نافبورید به شکی دند داخویانی خدا تکزیل سرویه که کر و گود. که زیده بون و بلند بونا ریجه قربانیان جزارو کجنان تکز دکه
کو اپراسیون لشکری به تایبەتی و برنگێکی بەرفەرەح سڤیلان ئارمانج دکە ji ber wê yekê hejmareke mezin ji jin û zarokan bûne qurbanî. Di dawiya daxuyaniyê de tîma hemahengî û bersivdanê bang li hemî çalakiyên mirovahî û hevalmendên wan di karê mirovahî de kir ku alîkariya derbederan bikin û xizmetguzariyan ji wan re pêşkêş bike. Her wiha daxwaz ji aliyên navdewletî yên pêwendîdar bi rewşa Sûrî re kir ku bêdeng nemînin û li dijî binpêkirin û kiryarên rejîma Esed û Rûsya li der heqê sivîlan de li parêzgeha Idlibê û deverên derdora wê rawestin û şermezar bikin ta ku jiyana sivîlan were parastin. هر دو وزیران دربین ولاتن آلمانیا و اردن راگهاندن کو بداوی هاتنا شر داعش نیواته بداوی هاتنا ترور و تکازی لسر گرنگیا بردامیا کاری هف پیمانیا ناو دولتی الدجی داعش کرن. هر دو وزیرین دروی ولاتن آلمانیا و اردن راگهاند کو بداوی هاتنا شر داعش نیواته بداوی هاتنا تروره و تکازی لسر گرنگیا بردامیا کاری هف پیمانیا ناو دولتی الدجی داعش کرن. وزیر دروی آلمانیا هایکو ماس راگهاند کو بداوی هاتنا داعش لی سوریه نایواته راوستاندنا برداوامیه کار جبو شروه. ماس هر وها دیار کرد کو جنابرنا داعش بو راستیه کی جبر هول نافدولتی جبو جنابرنا رخصتنا تروره کو آلمانیا جی بجداربویه کی بهیز بو و هف پیمانیه ده. ماس سربار کرو گوت کو تاوی راگهاندنا بداوی هاتنا داعش لی رخصتنا نافبوری هین مترسیه و یا مزن هیا و بگومان کاری هفپیمانیا نافدولتیه لدجی داعش بردوامه. جبر هزر و رامانین داعش هین نهاتنه جنابرن و پیوسته کار جبو جنابرنا ویه که وره کرن. جی آلی خوفجی اردن پیشوازی لنوچه بداوی هاتنا داعش لسوریه کر لی تکزی لسر ویه که کر کوشکستنا رخستنا نافبوری نای واته بداوی هاتنا ترور لسوریه و عراقه. وزیر دروی اردن ایمن الصفدی داخویانیه کی ده راگهان ستاندنا دوران جی چکدارین داعش نایواته جنابرنا وی جبر کو هین او چکدار مترسیه کی وان یا اولهی و ایدئولوژی هیا و پیوسته آلیکاری و هماهنگی هبه جبو جنابرنا وی. الصفدی تکس کر کو اف سرکفتن انجام کاری هفپیمانیا نافدارتیا لدجی داعشیه و اشکره کر کو ولاتی وی بردوام به دشر تروره ده لهمو جیهانه. به بانه راگاندن جنابرنا رخصتنا داعش کوچکدارین نابوری 145 پنابرین فلسطینی لکامپ الیرموک کشتنا. ببونه جنابرنا رخصتنا داعش گروپا کار جبو فلسطینین سوریه راگهاند کوان کشتنا 145 پنابرین فلسطینی لسر دست چکدارین داعش لکامپ یرموک تومار کرنه. گروپا کار جبو فلسطینین سوریه راگهاند کو او 145 پنابرین فلسطینی ده دما نافبرا نیسانا 2015 حتی 18 نیسان 2018 هاتنه کشتن کو دوی دمیده چکدارین داعش کامپ الیرموک کنترول دکرن. راپورتا نافبوری اشکره کر کو او 145 پنابر کو هاتنه کشتن 67 کس جوان به گولیان هاتنه کشتن و 24 به گولیان سگوانان هاتنه کشتن و 22 جبر دورپیچی و کمبونا پیداویستین تندرستی جیان خوش دزدان و 18 کس جبر دوبارانی و جیان خوش دزدان و 9 کس هاتنه سیدار کرن و 2 کس هاتنه ترور کرن و یک ددما انجاما تقینکی ده جیان خوش دزدا و یک هاته سوتاندن و یک دیار نبو و چاو جیان خوش دزده. بریا نهاجی گروپا ناوبوری راگهاند بو کو 3920 پنابرین فلسطینی لسوریه ده 7 سالن شورشه ده جیان خوش دزدان کو دناوان ده 478 جن هبون. هر وها بسادان جوان ده زندان رژیم اسد ده جبر اشکنجه جیان خوش دزدان و هین بسادان وندانه و کس چاره نویساوان نزانه. مالپارکا جزائری اشکره کرد که دامدازگین اولهی جزائر چندین اندام رخصتنا تروریستی داعش کو خودان رگزنامه جزائرین ورگرتنا. مالپارا نهاری جزائری لسرزار جدرنا اولهی جزائری راگهاند کو پروسه و گوهستنا چکدارین داعش یان به رگز جزائری لرکبت هجده اداری حتی انجام دن. هر وها مالپارا نابوری گود کو اجماعی چکدارین هاتنا و گوهستن 29 چکدار بو پروسه و گوهستنه به بالافرین امریکی حتی انجام دن.
بەرێ بە داوی هاتنێ دووبارە سەرنووچە. 8 ساڵ بەسەر تەرۆرکردنا جوان قەتانە ژەعالیە پێدەبە دەرباز دەبن بێک و کوژەرێن وی وەرنە سزادان. بەرپرسیارێکی پێدە دەبێژێت تشتێک دەربارەی گرتیان لە جەم داعشێ لە جەموان نینەدا کوژە مەڵباتێن وان ڕەبێژن. شەپێلەکە بارانبارینە ڕۆژاوای کوردستانی گرت و لە بەهتران ناوچەیان لە هیڕابوو. هەر شاد و باختەوەر بن.